Biyamano murikeito Frida Kerubo ase oroboti ururikirano tugotikana nayo ni otokoenda ase county ya Nyamira awase kigambiro kya Nyamira kyabereke gutuguterare ekinekyo kyabeteke go ikiwano yorenge koriye kerogo kyobochumbe ase bunge ya West Mugrango Rogers Muturi kwambereria obobuyibwo mochumbe wenseme yo Steve Mogaka yengo bwatikana no kuborwa ko bosaiti boisaine ase ekinekyo negento kyabe ekyomogoko ase bali abakumusira Mogaka nabo igo Mogaka monyene askeri aba aliachira chogo cha kwene kya magendera rokanire ase ebunge ya West Mugrango murike itokoro ase county ya Nyamira Job Manki na Manki Omoteneneri wabangina se county ya Nyamira Jerusha Mumanyi no mubunge o West Mugrango Steve Mogaka nigo banyoliro omoeso maega yekegambiro kya Nyamira gotugutere bina byale kwamereria obubuyibwabo Omunachi ekina kiare wa kiare niganyora ebitango byabegetu na Rogers Muturi kwamereria obubibu mubunge West Mugrango Steve Mogaka mbyabwate bulitobonde bonsi unatoba tokwero no mwakili o Steve Mogaka Samson Nyaberi Mheshimiwa samangana mange nga bribery arengo nga chikura mheshimiwa nyorete nchibwe kaini chiri chinde birogo binde byanyorete so ebibyonsi ekoti yaligereri yatugutire Mheshimiwa ito West Mugrango konyega aramete wono sokire ensemo yaye umubunge West Mugrango Steve Mogaka nateba nale n'obusibole bogoikirani chira lyereta be county ya Nyamira tuguza wapiga kura wa West Mugrango tukaenda tukapiga kura kwa Stephen Mogaka. Amina. Nataka kuwashukuru wainjilisti na wamama wote wa constituency yangu. Na ndio sababu nawaambia tukitoka hiki kikao igolera tunaanzisha rasmi mpango wetu wa basari na wale wenye bank accounts wawachilie pesa ya West Mugrango kuanzia leo. Ensemo yaye umuteneneri wabangina Jerusha Mumanyi maega yomunachi ekina kanye kimondo gotuguterare kina kyabegetu na Emiri Nyagarama oyore kwamereri kero kyoboteneneri bwabangina wetere kyama kya ODM nasaba barayi bari kwamererania nabo gocha amo bakore emeremo na kwa sababu ukweli umeonekana ninataka kuwaomba wote wakuje hapa Nyamira ili tufanye kazi pamoja wote wale mimi nawapenda kwa sababu katika election hakuna mtu mmoja atakaenda lazima watu wawe wengi alafu mmoja awe mshindi leo hii ushindi wetu umedhihirika wazi kazi ambayo mlifanya ilikuwa kazi mzuri asate banachiko ikirani chira leta be county Nyamira na kubasaba gukora kiregento ase omorembe ninataka kuomba amani iendelee kwa sababu mnajua kama hakuna amani hatutakuwa na development katika country hii yetu ya Kenya. Kwa hivyo nataka kuomba mahali popote tuko tushike amani, hata Mungu kitu ambaye alituachia ni amani. Serikali yetu ya Kenya hata ingawa tuko na maneno mingi Ruaseke gambero ekenene kya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job